Džeraja je jedan od Konohinih legendarnih sanina. On je bio poznati kao žablji mudrac zbog svoje velike sklonosti prema žabama. Poznat je i kao pustinjak i perveznjak izuzetnih sposobnosti. Putovao je svetom u potrazi za znanjem i pisao je različite romane. Trenirao je mnoge velike šinobije, Nagata Uzumakija, korisnika Rinegana, Minata Namikazea, 4. Hokagea i Naruta Uzumakija, 7. Hokagea. Danas vam predstavljam top 10 zanimljivih činjenica o Džeraji, pa možemo da krenemo na intro. Džeraja je 2 puta bio predložen za Hokagea, ali je svaki put odbio jer nije spasao Orochimarua, pa se nije smatrao vrednim. Džeraja ne voli da koristi Sage mod jer zna da tada izgleda neprivlačno devojkama. Džeraja je oduvek voleo Tsunade, ali nikada nije bio u vezi sa njom. Džeraja je Narutov kum. Džeraja zna natjerati ljude da svesno ili nesvesno otkriju svoje tajne. Džeraja misli da je njegov cijeli život samo gubljenje vremena. Džeraja je prvi od sanina koji je naučio tehniku prizivanja. Džeraja drži rekord u izvršenim misijama, izvršio je 1839 misija. Džeraja je ušao u pubertet jako rano, sa 7 godina. Kada je Džeraja pisao poruku Nafukasakovim leđima, već je prestao disati i srce mu je stalo. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Ako vam se svideo klip, obavezno bacite like i subscribe. Ako se pitate zašto, pa eto ljudi, čisto da bi me podržali u radu kojem radim i naravno eto zato što je besplatno, jel da? Naravno, pišite u komentarima da li želite još ovoga da snimam, a do sljedećeg klipa, peace! Rogar spad, tara paus. Ci pesce l'urgi mat, tara maus.